Day 9 cakap depan kamera. So hari ni saya akan share sedikit cara macam mana saya plan saya punya seharian untuk buat konten. Mungkin korang ada kerja sendiri, and then so kalau korang juga nak jadi content creator, so ini adalah tips yang boleh membantu korang lah. Okay, sebab saya pun guna tips yang ini untuk macam mana buat saya punya content. Okay, nombor satu tips dia ialah time blocking lah. So time blocking tu ialah macam sehari tu korang guna berapa masa untuk buat kerja korang. Okay, contoh macam 8 sampai 5 korang buat kerja, and then 5:30 sampai 6 korang mandi atau makan, and then 7 sampai 8 korang mungkin relax, okay, and then 9 korang pergi tidur. Okay, so macam tu lah. Itu ialah macam timetable lah. So mungkin korang boleh slot 1 jam macam tu untuk korang buat kerja. So setiap hari bila sampai masa tu korang dah tahulah korang nak kena buat konten. Okay. So sebab saya pun ada buat macam ni, and then saya punya time pun agak banyak. Okay, so saya pagi pun kerja sampai petang, lepas tu balik makan, dan saya bawa anjing saya pergi jalan-jalan, buat yoga dengan wife saya. Lepas tu baru I letak sedikit plan 1 jam macam tu saya buat konten macam ni. Okay, so nombor 2 ialah batch shooting. Okay, apa tu batch shooting? Batch shooting tu dia macam sekali korang ada time yang free, korang shoot saja apa-apa. Contoh macam paling senangnya yang nak buat personal brandnya. So korang akan ada free time, korang ambil gambar sendiri, video korang tengah buat apa. Contoh macam buat kerja, atau tengah minum, atau tengah buat gym semua. Itu semua pun korang boleh ambil. So sehari korang mungkin ambil 3 sampai 5 video lah untuk keep, so that bila korang nak edit video tu tak perlu masa nak buat konten korang nak pergi shooting, lepas tu ambil masa pergi tukar baju, bersolek semua. So itu akan membazir masa lah. So saya pula pun macam tu. So saya ada masa, saya akan pergi shooting. Atau kalau kerja saya pun suruh saya punya kawan, kalau diorang ada ambil gambar atau video semua bagi saya, so that saya boleh buat konten berdasarkan konten video yang diorang bagi. Yang ketiga ialah korang perlu anggap konten kerja ni ialah salah satu rutin korang. Sebab kalau korang buat YouTube, okay, itu berlainan sebab dia ada dia punya algorithm. Tapi contoh macam short reel, macam TikTok, channel TikTok ni korang perlu post setiap hari lah, okay, untuk manage bagi dia orang punya algorithm berjalan, so that korang tak akan miss dia punya algorithm lah yang masuk FYP benda tu lah. So macam saya pun akan setiap hari buat video, sebab I buat video dah cepat. So mungkin dalam satu hari I boleh buat 2 sampai 3, tak, 2 tu paling sikit, 3 sampai 6 video macam tu lah. Kalau ada footage yang banyak dan konten semua saya dah disediakan, saya boleh sekali buat 6 video macam tu. Okay, sebab dia agak short reel mah, so short reel agak cepat untuk buat punya. So itu saja 3 tips yang saya gunalah untuk buat macam mana sekali saya buat konten dan plan saya punya rutin seharian. Okay, sebab kalau korang nak buat konten tu, korang nak jadi successful tu, korang kena serius lah. Bukan buat sekali 2 kali korang tengok video tak jadi dan korang lepaskan dia. Actually korang buat 1-2 kali tu and then video tak lepas, tak jadi tu, itu memang biasa. Sebab kalau korang pernah tengok MrBeast, korang kenal MrBeast tak? Yang YouTube yang paling terkenalnya lah. Okay, dia pun kata kalau korang tak buat 100 video tu, korang jangan cakap lah korang tak berjaya. Okay, sebab itu memang betul. Okay, dulu saya buat konten saya punya anjing dengan kucing punya channel tu, Bimbe Live tu, you tengok kita dah buat berapa banyak video dah. Lepas tu
ada sehari video dia suddenly viral juga. And then dalam masa tu dia punya channel tu dah meletup lah, banyak viewer datang. Dan dari masa tu lebih kurang 1,500 followers saja. And then sekali dia naik sampai 3,000 lebih. So korang jangan give up video tu. Tengok 100-200 korang buat saja, asalkan setiap hari korang ada buat improvement untuk video korang. Okay, so itu saja untuk saya hari ini. Kita jumpa lagi esok. Bye bye.